acceptueux. Oui. C'est vraiment bon. Oui. Qu'est-ce que tu as vu les trois jeunes comédiens Oui. qui sont venus ici? Ah oui. Qu'est-ce que ça te rappelle? Un cochon. Hein? C'est vraiment bizarre. Hein? Je ne sais. Oui. À tout à l'heure. Ok. Mais maintenant, on va continuer. Oui, on va continuer avec deux jeunes messieurs, deux grandes personnalités rwandaises. Ils s'appellent Diafet et 5K. How are you? It's my biggest honor to stand in front of white people. It happened to me when I was young in front of a screen. Thank you for coming. Have you already paid? Please bring them their money right here. You could not pay. It's our honor to have you around the house, right? So my brother Etienne is not yet around, but I think you're going to like it, right? Are you, which country are you from? France. Is it French? France. Are you okay? Yes. Are you fine? Are you all of those things? You're complicating us. If you are from French, how do you call them? French people. French. Okay, if you are French people, be French people. If you are fine, be fine. How comes you be French people, be fine, and be okay? What is that? Thank you. I didn't ask you to do that, but it's fine. So give like 4 seconds of scratching for people just here in VIP places. Okay, it's fine. Give 2 minutes, 2 seconds for those who are in regular seats. It's done. Clap for others. Not you. Clap. Don't you know how to clap? Use your hands. No, you're here being using machines. No, use your hands. Clap for them. It's fine. So, there's things that people are doing nowadays that is really confusing me. How comes? In this morning I went to Camellia. It's like I don't want to mention the Camellia of where and where. I was calling Etienne. He had to join me there. Then they gave me a menu like this. I was like, it's fine. I said, food. Only I could understand the headings. Food, beverages. Food, beverages. Then I was like, can you get some, is there some drinks? Yes. Let me start. Where can I get drinks? Is it in the food? Is it in the beverages? Then I was like, let me search for soda, Fanta. I was like, I said, please, on the food, chicken, fries, is it a normal chicken? I called Etienne. Hey bro, I'm waiting for you here at Camellia. So, where can I find drinks? Is it in the food, on the part of the food, or it is just here on the beverages? He said, what is a beverage? So, that was like a mashup. So, if you're Rwandese, be Rwandese. If you're Congolese, be Congolese.
If you are Nyamirambo, B. If you are from China, B. If you are from Kanombe, B. Kanombe. That's only for English speaking people. Not to Marcus. Nzata na Faransa. Verobe manji. Verobe amanje kukurira ifasha. Verobe souvenir. Verobe couvre. Verobe fête. Verobe ouvre. Verobe surusi. Verobe Je suis allé à Dobrevet du Kurdish. This is esophagus. Bonsoir monsieur. bonsoir. Est-ce que tu vas au mesbej? Oui, oui. Njye nasoje by'indimi z'amahanga. Oui. Katugumeze mu Kinyarwanda nta mpamvu yo kwipasa mu rurimi. Non. Non. Tu parles français? En français, monsieur. J'ai crusading. Est-ce que tu peux français? Oui, oui. Tu peux utiliser français? Oui, oui. Ah. C'est ça. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Etienne 5K au 5000. 5000. 5000 signifie quoi? 5000. 5000. C'est argent. Pourquoi 5000 est ton nom? Je m'appelle. Où est-ce que tu habites, monsieur? Tu habites. Où? Tu habites où? Rabat. Rabat et Nyamirambo, Rabat et Remera, Rabat et quelle brasse? Il a tombé. Il a tombé. Oui. Il a tombé. Quelle occasion que tu t'habites? Rabat. Et Rabat. Rabat, c'est Rabat où? Rabat. Gatita. Gatita signifie. Hano hepfo kwenye ugo kari hapo gatita. Mumeze neza? Mumeze neza. Abantu baje aha ngaha biyumvamo yuko kuza muri shuri y'Igifaransa agiye kwemeza ababyeyi be. twarize mama. Twasoma. Akarinda avanga nta kintu yumvishe. Habe na kimwe. Uvuye heza? Muri festival. Y'ibijyanye n'iki? Waba uri kuva mu gitondo kuko nawe wiriwe? Anti yambwiye turajyana. Byari biryoshye. Haje abahe bavuga ibijyanye n'iki? Mumanuka ngore. Hari habaye ibiki? Guhimbaza, gusirimba, kogeza ibintu byose. Ntabwo kumenya indimi z'amahanga bivuga yuko uri umuntu ngo urenze ngo nta muntu wavuga muri karitsiye Cyane. niyo mpamvu uzasanga nk'abakobwa ibintu byo kwigana bigana Buhoro buhoro kandi bitangira ari batoya. ugasanga no muri
serivisi kugushyira mu rurimi rw'amahanga umva mu gitondo cya kare saa 12 ku muyobozi ngo banyoneshereje aratangira ati mwaramutse mwana we zamazeho banyoneshereje uvuga icyongereza nagiye korora saro ko naniye kujya mu biro nk'abandi Directeur Général inde Directeur Général ntago afite kashe akora iki se ndasaba njye mu ndenganure nicyo nje gusaka muzahita ujya guhinga ibishyimbo serivisi zaha zitangira saa 3 za mu gitondo uje saa 5 niba wumva utumva ko wahabwa serivisi ku masaha yagenwe yanditse hariya s'il vous plaît duha amahoro ariko ntabwo ari byo cyane nuzabaza umukobwa ngo yakwemera icyongereza cyinshi so what's your name my name is Keya so where do you normally live around where in town kugira ngo byose bitari imbere asaba ko ubufatanye cyane abakobwa bakajya bumvikana n'abahungu mu nkundo bagafashanya bakajya bumvikana uburyo yes umuntu wese yakuze w'umukobwa cyangwa umuhungu ateganya kubaka urugo ndetse n'umusore uko agenda akura avuga ati nanjye nzashinga urugo ariko hari step zibanziriza kugira ngo nyine urwo rugo rubeho kugira ngo rugende neza cyane icyambere umuntu apropose undi propose narakwishimiye ndebye imivugire yawe ndebye umutwe wawe n'uwanyamana byahura ndebye amaguru mbona pe mbona inkweto zawe twakwambarana none nshaka tubana uremera umutima wawe ko umudownloadinga wampa password mbabarira ni ukuri ndawukweguriye bakabana ariko ukuntu babyishimira umukobwa w'imyaka 18 atandukanye n'imyaka 25 n'uwa 33 mu guserebura ko propose w'imyaka 18 ntabwo arabyumva wenyine urumva aracyari umwana arabona yuko n'undi we uko bagenda kose umutwe arabizi ko azashaka ntabwo azi ko byaba banashaka we ugira uditera ivi gake gusa yes oh my god we ntabwo arabyumva no aho kamera 25 abyuka amena utungo bwasenga tuzasura igarira we buri wikana ataha amakwe gusa haba umuhari futi cyane abayivurisha ariko man niba unyishyuye man barakunda umukobwa wawe koko man shandaragaye kabiri twiganye niba unyishyuye man iteka divine ntiyashatse none ngo baje kurusana n'urubyaro rwabo no kuri kw'Imana wowe bateye ivi bari barabivuze we witeka arabikoze haguruka mugabo mwiza haguruka abavugira n'ibyo Imana yamubwiye ariko imyaka 33 we nta nubwo azi ko guporopoza ni nk'aya mateka bahitireye cyane we uramwegera ukamubwira ngo sheri yes uranyizera ndakwizera mu umutima wanjye wose umbonamo nk'ejo hazaza hawe ni ukuri pe ngaho reba hejuru urajya hejuru zana hano ahantu bipfira noneho ni uko hazamo abakobwa bashaka kwiganana cyane ubundi umuntu wese afite ukuntu yishima buriya muzabireba iyo umubyeyi ari mu bana be ntabwo asamara cyane kandi iyo ageze mu bandi babyeyi bangana agomba kuza barishima nta kibazo n'urungano rwe izo ni principe za discipline tugomba twese kumenya cyane ntitukiganane ni gute umukobwa noneho bose bagejeje n'igihe nta kibazo urabizi yuko umukobwa niba bateye ivi araba basire queens
agomba guserebura hasi araserebura barinze gusa akaruka muto musembure gusa we aserebure wumirwe ukimanuka gace yes wow Jesus oh my god ugashyiramo cyane ariko ikibazo ni kimwe ni uko abantu bose bagenda bigana abakobwa bagaserebura kimwe please serebura bitewe n'akazi ukora ngiza kokere muvanga kuramo agapira bya bindi byo muri filime ikibazo barigana basire kwitwa ntabwo ari byo cyane nimba uzi kuri umukobwa umusire queen bagatera ivi slay to the extent people can't imagine serebura bikubere umusire kwitwa twamaze kubibona cyane ariko please urabizi neza yuko uri umukobwa w'umukaratika u Rwanda ni iki bagitera ivi asiramo cyane niba umukobwa w'umwarimukazi bonjour classe chapitre 11 bijyanye n'akazi akora ego ni ibintu biba byumvikana ntukagorane kimwe n'umukobwa w'umunyamakurukazi bagatera ivi hari sabiro cumi n'itanu ubwo batumvikana abantu bose bamwanga bagira ngo niba utsere kubitse ko inkweto zawe neza kandi abakora umugabo wanjye bikagenda neza none kuri umusirikare kazi ntukazane ibintu nk'ibyo abantu kuko iyo usanga nta n'umuntu uteye ivi ari umusivili urumva ikibazo ashaka utari kumugeraho wariye nta kibazo nta kibazo okay Jim umusirikare kazi shyiramo amatumbavu nta bintu by'imikino baba bafite aho ngaho turashima imana yuko whatsapp yashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo kugira ngo umuntu ajye gushyira muri gurupe arabanza abigusabe nyine abigusabe barahitamo kuko iti bose babishyiramo ariko umuntu ashaka gushyira mu bukwe bwe ukibaza uyu muntu ni anti akaza etse yes si wowe twahuriye ejo bundi kuri match ya siporo no sitwara muri turu di Rwanda oya simana we ntabwo twari hano kuri zari twagiye gusenga ku ntuza nimugora imari kandi ufite urukakoresha akwibutsa kugira ngo agutumire ubukwe bwe wowe ukagira ngo ni neza ariko namudutumiye mu bukwe bwe ngo akora groupe za WhatsApp ujye mutumenyesha uko ubukwe bwanagenze ugasanga ubwita mitondo hurunze abantu bose bashyizemo baranavuye muri barakoze left ngo mwakoze kuza ubwitanye bwanyu n'umwana wacu n'ubuvivure ni azabibitura ariko ikitabaza no kwaca iminsi ibiri kuva ngo bakoze divorce ukibaza kuko mwakoze groupe WhatsApp y'ubukwe muzakore na groupe ya divorce tubimenye dufate umukobwa wari tubifite ko twamuzanye yaba imodoka za viyanti ziri imbere tubigezeyo tumutware mu rugo tumugezeho ku manywa y'ihangu mu cyubahiro twamukuye iwabo nyangira mubaza ngo se ko watashye umukobwa mwiza bagaruye ariko iyo atanze nijoro mu gicuku ngo se ko umukobwa wa Nerina naje gusura abankire bande afite ipfunwe cyane ibintu bigomba guhinduka bigomba hano harimo abahanzi hari ikibazo kiri muri iyo minsi twigendera ni gute usanga abahanzi ba gospel baricecekeye noneho basekira n'abasakuza ngo batwambaye ngo bazira abandi ntabwo zikwiriye ubura ngo ni ibintu by'ibisheke bidakora ariko twasize n'aba gospel nabo ubwabo buriya hari ukuntu bakishyuzamo akajya kuri sitati akandikaho ngo agasevinga nimero
nimero z'umuntu yishyuza akandikaho ngo Imana ihubira imvura ababi n'abeza kandi bigenda hafi mu Imana itavumye bakabyumviramo yibereye mu masengesho. ariko ndibaza iwacu muzika festival mwarayibonye ejo bundi harimo abahanzi benshi batandukanye. bivuze ngo ni muzika ibera hehe hano iwacu abakozi ko batari barimo se ni abakongomani ariko abitegura bararengana cyane kuko ikibazo gifitwe nande twebwe abahanzi ntabwo dufashanya cyane. kamfungu utarobye yamaze twikomereze abahanzi byafatanya abakozi bakorane n'abasekira tube tubizi ari negahongo yakoze indirimbo nziza yitwa ndanyuzwe. ariko ya ndirimbo mu by'ukuri niko tutagiye kwirinda mu ngoma muri iwacu muzika ngo ujya kwirinda za Nyagatare hose ihazenguruke ngo nuko ya gospel koko yayikorana buriya na bushari byari kuba bimeze neza cyane. akaririmba ndanyuzwe mu mutima wanjye reka genda mfite indirimbo ibihumbi ashwida narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushi Kapi Kamanzi cyane. iyo ndirimbo kwa ni nziza ntabwo tuzanze pe ariko agafatanyije nande na Bruce Melody byari kugenda neza ahitanye akavuga ngo uko bimeze kose Yesu arankunda bigendana cyane. bose babireba tewe n'umuhanzi wubatse muri kino gihugu turamuzi ikintu cyo kwikunda iyo akwana Bulldog byari kugenda neza maze igihe mbwira abantu ko Imana ikiza urugo maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguro motherboard maze igihe mbabwira yuko Imana iruhura abarisi ijisho ry'uruvumo. Israel mbonye niyo muhanzi dufite ubu uri mu mwuka mwinshi cyane ariko yagaye featuring n'umusaza mugenzi we uririmba mama shenge ukaririmba neza witwa nde sengeyo atangira kuririmba ngo